nang lilo nang letang lilo Karbi risonim so arong aje nang letang lilo ningkan tharo kresil kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira kresil keb aningkan an di kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbi akhe pur kimolo alira cham kidunai lapen ket henai arong aje hello Karbi risinu so arong aje wak petnon somindar arat doan Sidi pekok lagi gicing thang lepen alira cham kidun nang pli kebra pong deng Karbi risonim so arong aje lo Card news bitu hin pen sangkul arat doana phanta Likebra pong deng Karbi risonim so arong aje hir jumila pen kardom pajari Cardon Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hang borpung tarapung kedamun edet aputhak lam klar kachipi Difu Arboretum and Craft Center matipung along 2019 aningkan abaha 8 Rangsina Sarpo Award and Folk Artist Award misen pen nongi kepajirasai kepacun Hamren constituency along PMGSY atowar kang pupen radapan kepanong Kardom Karbi Prime Tanong Penili Birda Hanbang Thari Harmony Be Non Bir Tang Ton Pen Arjuik Tha Nilip constituency ke parlo angkang thang ni phai cap arni Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hang homri dam pen hadak ke do arat atum pen kachingki ke chathan dam je aphan apol khol ateng pen ke pale dam thekset aputhak card news along birta nang pale Karbi ang Autonomous Council pen Karbi ang atoka no hawara long an ka homri dam edje aphan Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hang pen pardun ron ka homri dam ajai mek padopon bomlo Kedamtang thang ni phai kebar ni nilip constituency kepar loang kang borpung tarapung hawar long Karbi ang Autonomous Council CM pen ka humridam jiaphan apor hotpon lo bon sitame botor ke meme dada jok apor ke thigar ni damlong le deadlo pusi ningje borpung tarapung ahawar along rada tumpen kachingki kachathan dam jiaphan mesen apor hotpon thupo pusi Karbi ang Autonomous Council CM pen pachini pon thu kebang skimi What is our understanding about film? Inut bahini abang puatum political conspiracy pulo. Film ke lapuhlo. Different people have different versions of cinema. Whatever it may be, it is that best safe. Cinema is the most important source of entertainment in our country, and at the same time, it has emerged as the most important mode of artistic expression and visualization. It is also most potent tool of many nations. Potent tool potent tool, most effective media that is film. Apa itu mabeta lake usia potent tool. It is also most potent tool of many nations. At present, it is the strongest media and purely creative art and it can be made by the creative people only. Whereas our country has completed 100 years of Indian cinema and 75 years of Assamese cinema in 2011 and 2013. Karbi cinema are far behind to reach the stage. Itu nabat ke nikam faroisi le 2013 nikam kecok. Lasi halaso nikam faroisi kecok ahut. India government itu faroisi cinema best cinema in world. India government has selected 100 best film in 2013 after completion of 100 years. Lasi cinema long Karbi cinema isi Duduk lagi masuk di nilai semua. Nilai Tuhan Nando Puromalo 2013 naningkan hadak nilai Tuhan resolution. Cultural Affairs asai campaign participate ponsi 2019 aningkan abaha narkep angdeng Rangsina Sarpo Award lapen Folk Artist Award Dipu matipung Arboretum and Craft Center along thang ni phai krisi arni ke paman pon along Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hang ia matum Rup Singh Teron Amor Singh Tisu Raton Teron
Lapen Cultural Affair Department Deputy Director Himari Tongpi Actor Rajiv Kro Lapen Karbi Lamarjan along Kachiparjan dun abang pubang piatum Chitong dun si Nong ikapajir amai mesen ingsam jin pen kapachun pon abirta Card News as malong birta nang pale 8 Rangsana Sarpo Award and Folk Artist Award kilongorong kilong dun abang pubang piatum lake Best Costume dalimiti mungpi haimo alam arjan pen Best Choreographer Tony Sonterang lekhatu alam arjan pen Best Comedian Horitimong lekhatu Best Videographer Bhaskar Dole lekhatu Best Actor Negative Role Male Pai Nekachingpon alam arjan pen Crosswell Timung Best Negative Role Female lekhatu alam arjan pen Josna Katharpi Best Child Artist Kanghon Korhonjang Reso alam arjan pen Montokbi Best Supporting Actor Male lekhatu alam arjan pen Dilipi Best Supporting Actor Female lekhatu alam arjan pen Rublin Kropi Best Script and Screenplay lekhatu alam arjan pen Jibon Teron Best Playback Singer Male Kanghon Korhonjang Reso alam arjan pen Samson Ingti Best Playback Singer Female Kanghon Korhonjang Reso alam arjan pen Nitu Timungpi Best Lyrics Kanghon Korhonjang Reso alam arjan pen Samson Ingti Best Music Director Horen Tokbi Pai Nekachinghon alam arjan pen Best Actor Female Haimo alam arjan pen Malin Ingtipi Best Actor Male Pai Nekachinghon alam arjan along pen Kachipardan Dunabangpu Bijoy Lekthe Best Director Jibon Teron lekhatu lapen Best Film of the Year lake lekhatu alam arjan si chepalong ponlo Team Karbi Anglong pen thang krihini arni Hamren constituency along Ningkan Surhini ra Crit Roxy lemon Krenar Cap dihin Ningkan pen Kaselam PMGSY at the war Team Karbi Anglong pen ing pusi kachelengarat aphan panong pon tanglo West Karbi Anglong Hamren constituency along Ningkan Surhini ra Crit Roxy lapen Krenar Cap dihin Ningkan pen Kuti Piterang arong along Kaselam PMGSY at the war Team Karbi Anglong kleng sarpo mati CM Tuliram Ronghang pen ing pusi tower kacileng arat aphan panong si kacilar mati pariwartan asai paklang PKK atowar pen kochi piterang arong kacileng atowar kang pualong Karbi Anglong Autonomous Council a chairman long kitimung Deputy Chairman Riti Singhi EMMSC atum Chetongdun Principal Secretary of Harman pen Secretary si Imtaro West Karbi Anglong Deputy Commissioner SP lapen PWD Saikam Additional Chief Engineer ang parta BJP asongja atum Chetongdun ইয়াত লং কেজয় বুলিছে হামদেন এমসি সমষ্টিত নিয়াৰিছো আৰু ইয়াক অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক আমি ৰাইজৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ নিমন্ত্ৰণ মাতাৰ যিটো দিছে সেই গোটেইখিনি এবছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে শেষ কৰিবৰ কাৰণে টিম কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সেই আঁচনিবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ 2019-20 এনুৱেল বাজেটৰ পৰা ষ্টেট প্লেনৰ বাজেট যিটো আছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সেই পথে আমি ধৰা হৈছে আৰু গোটেইখিনি আঁচনি এটা বছৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিম আৰু ৰাইজৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছোঁ কি অভাৱ অভিযোগ তেখেতসকলৰ আৰু বিনামূলীয়া আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি আঁঠুৱা দিছোঁ সংৰক্ষণ কৰি পৰিয়ালক আৰু ব্লেংকেট পূৰা কাপোৰৰ সেইটো দিছোঁ সেইবিলাক আমি কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ ছাৰ এই অঞ্চলত বাট পথৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো স্কুল বিল্ডিং হৈছে আৰু যাতায়াতৰ অৱস্থাটো আমি গোটেইখিনি ৰাস্তা আপোনালোকে আজি দেখিছে মহসিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো হামৰেন সমষ্টিত এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব এটা বছৰৰ ভিতৰত হামৰেন সমষ্টিত গোটেইখিনি এমএছচি সমষ্টিত প্ৰায় ৰাস্তাই পকা ৰাস্তা হ'ব প্ৰায় ৰাস্তাই 99% ৰাস্তাবিলাক পকা ৰাস্তা হ'ব থেংক ইউ ছাৰ দে ভাত খাম Nanalam support Mirtamu don ponik sinan ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo nang cucut bu cepaking dan mati tangkalam lo ti oi cepakeng cita madhari non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke kalang ma konat lo lake Difo ATR lo Iron Bridge adum rong supia long kechengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo kalang ma kalang lo kechengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim Claret Beauty Unisex Parlor nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti facial 50% off haircut 50% off pedicure and manicure 50% off
Hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui longpon inchi. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rong Karbi, Rong Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, Class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamu pipthot birtalong wang thulu. BJP Rachari Asong Nilip Block Mondal Pen. Patepi Pon si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohangaphan. Panong si Borpung Hawar along Nilip Arat Pen, Chetan Chimung Pen, Pacheton si. Kide ngamaya pan thang ni phai cap arni pathik ponlo. Sidame botol ke memedat ajok. Mai ke pado ponuni dat abirta. Therang ke pen cardio sa hemanok birta na pale.
Nilip constituency MSC Pabetra Rong Pila Pen Nilip BJP Mondol Committee Tumpen Patir Piponsi Thang Thang Chikloni Pai Kep Arni Karbi Anglong Tonamas Council CEM Tuliram Rong Hangpan Panongsi Borpung Hawaralong Thanche Pachini Ji Amaya Pan Mai Patik Ponlo Labang So Maya Pan Nilip Arab Ahoy Malong Penta Borpung Hawaralong Kidunjia Pan Bag Haihui Setami Chisik Ponlo Lapen Karbi Anglong Tonamas Council CEM Tuliram Rong Hangpenan Parta Karbi Anglong Tonamas Council Along Kithegiding Tumta Adima long ki pali dam Japan chisik ponlo bonta thang ni pioneer cap arni penny pai cap adapan arbi ki jang kachimit bedera jok borpung ka chilenga towar kangli thekti ka jok motor chilengon edara joini mai padopon thek thedetlo sidame bangso mai padovek ji nilip arat lapen borpung arat duanta ning binang ni la sodak hithiru abangke Karbi risunim so rongoje taralang solong ke paman pondo Lataili tuma jutang ke thenai la se jutanga pharma nile barat penta RDGP dun rapet lo nang pasi MSC Pavitra Rongpi laben BJP nile block model committee along claim bang phubang phe hin pen birta pachatak risunim so arongoje pachunda da PC borpung hawara long puthot RD do jot pen chan che pachini mai nile barat doan chirap chito pen mai pado pon thulang pata borpung hawara rat phan ning pathe pon thu Difu police station ke parlo angkang thang thani phai crazy arni kangsa bor phai truck sia por malom Difu railway station adung pen ganja picket cap ke long pon berta card news along berta nang pale Difu rong sapiang kang akire rake hormu ke jor ki ju pura berta ke long teng pen SYC KSA mai phyo tum bijoy be Simeon rong par KUC mai pu hukum sing terong chelangsi kiri ka kru ka sai padu ponlo Kiri ka group asai ki padupon bomhut Difu railway station adungalong Lal Babu Singh po hempen ganja bor ke bortang bor kep ke longpon lo charlia song la pen hamphang song la tum pen kiri ka group pon hut ganja ki chora bang po hema sor pen ki pachini pona tengke lahaya ganja lamding me sike wan pusi pachini itu kok bostur kok lamding parane lamding parane se khai etu lamding parane se no kurisu to dada kurise kiman din hoise tu kura tu ko beshi din hoa nai 2 din ma hoise 2 din ma hoise 2 der ma hoise 2 der ma कैसे इंग्लोंग फो कैसे लामदिंग रो चिलांग सिनी तुम रेलवे स्टेशन अदुंग गंजा की यो असर पिमार फांग नेपलो लापेन लदाख की यो असर पिमार फान तमेनी तुम आदिम तमे पासिस पो लापेन गंजा लमे पासिस लो लापेन लदाख के पिना पेन के अहेम ता पदोलोंग ले लो अहेम ता प्रीपो लापेन ला सोंदक थाक नॉन फ्रैंक के वांग लांग नी तुम ला सोंग थोम नी तुम चिलांग सी नॉन अदुंग अराय लोम तमे दोलांग तमे अजाक नेबलोंग लांग ला सी नॉन ला दिफुआंग कांग लोंग की जोर non prang ke wang jilang lam se nitung nepon tholang nitung lamchak pi gon tholo bangso di matul bangso sarpimar mane glaso ganja ke jor ding jing olo pusi tumar jilong the penang an lo charlie osomar tum dak pen heno dak lo lasni tum chelang si la bangso kam ni tum claim lo la pen ni tum retarded pen long lo ni tum betai lo retarded lo bangso tami long le delo pini ani ani kan sapori tum long lo asni tum bikhek mate sodak pen kipukang tung mang la phno je alang li tum la dak dolong le lo la pen dolong li veklo pusi tum pu dak lo the alang li tum do sitame karbi osomar la pen pregram osomar do man tame paheng no phanchot purte ni tum dolong li lo pusi ni tum pulo la pen ni tum anju se la so ablang so akam ni tum claim lang athe ni tum lo charli osomar tum henulong li la pen mi ednang ji la pen kadu ka vitame clari klarbong pesi tum longri long patami cherai komji pusi semedeng pono la pen ni tum chichak pono munak pana joini nilitum ritarli bomsi pini abangke nilitum labangso ganja ke jor lapen kaprek araki ki doson ki jor atuma phanir tum ne ponlong lo lapen ajok nilitum song hin pen bangke arona teng pen kangsai ponji phan ninghang lo poi phak samilitum lo aron nilitum arkano daga joini si nilitum lo tuma phanse pachini lo desaldak difu police custody atum labangso sai nonamat kideng ponwegi phanse nilitum pachini lo atheke lapason se arta kavi Ari so ijang tum lapson se rakki ki chope na jok lapson se penangan alang tum alive kecap halang no alang tum akai che the lapson se kapor hi na ta katikok nang dolo lasen tum so dak pen pin rem lo lapson se lamding road KSA lapen rong ni hang KSA lapen SYC lapen tum KUC song hin pen pini do anara ta phanse me pachini lo labang so kacherok tok pen ki doji aphan lapen nan tum somar tum phansta me lai hue raki ki chupen kadu ko ke pang ton thagi aphan nan tum chirim chi bidun ste messenger Karbi prime time mangla parsi kang ton poniglo domi thagme purwang thu